Voor die eindje met de parte di Miss Universe Netherlands, anto eindje no se decidi pa bini con trajecto novo que llama Miss Universe Dutch Caribbean. Die kong is aqui pa sombra voor die eindje organização novo atoma e franchise over die Miss Universe. Anto nang sempre tabdasi diferente certamen provinciaal. Kemen botimo Miss Groningen, Miss Noord-Brabant, Zuid-Holland. Pero hoop je nos dames dan, besa na nota sinti na mes como Miss Groningen lago nos visa. Dus besa nos decidi pa bini ku Miss Universe Dutch Caribbean, camina bo por representar bo isla nang, aqui na Holanda, anto também representar Holanda alabes. Dus elota maneira província mas den certamen di Miss Universe Netherlands. Bo pa mirele assim als een 13e provincie, pero ja. Nos rijden aan naar Curaçao, Aruba y Bonaire. Dus we zijn geen provincie, nos is een extra traject binnen Miss Universe Netherlands. Wat doen we? Espacio también para nos Yuna y Curaçao. Ja, eigenlijk tour is aan de biba no kinanang oportunidad per se. Anto bome certa biba na Holanda, klopt? Sí, bom mister ta biba na Holanda. Bobota of nasi, por ejemplo, na unde Islanang. Je kan daar opgegroeid zijn. Of bobeting daarmee een major die unde Islanang. En tobosa bota sintibo echt Dutch Caribbean daarmee. Que criteria mais tem para dama por participar em certamen? Bom, meneer Bosan zegt kaba. 18 plus, nothing een limiet, die leeftijd. Dus ongeacht, bo edat eigenlijk, bo por doen mee, bo por takasa, bo por tinjunan tame. Dus is zo'n kuting is sonho para ainda participar por HCC. Que dia é certamen dan? É certamen mensen toma lugar 6 de april, outro ano. Anto registração até dia 30 novembro. Dus ainda por registrar? Sim, ainda por registrar. Então, quanto dame nos registrar acaba? Nou, tegenwoordig nos die basta dames aan Kusia registrar acaba. Anto 8 december nos daarbij nos castingdag. Dus ja, met super excited aan mijn pa contour en bij die. Anto nos dames aan dat entendiendo que te interessa com não por registrar. Não por registrar a website de Miss Universe Netherlands. Anto ora por registrar na provincie bota kies Dutch Caribbean. Anto sina automaticamente bota bin se conos. Abo mesta também miss e modelo. Que lobo por que consejo of advies lobo por duna na nos dames ang kuta pensando pa 30 den trajecto aqui. Lo bisa no tener miedo. Ja, para mis, para é echt elogio também para sombra. Bota ganha a oportunidade, a platform também, para get your message out there. Bota sim também, bota sim conhecer mais, become more confident, more self-aware, sim, more self-verzekerd. Dus het is echt algo que, bota sim, het kriebelt een beetje van ja, zal ik het wel doen of niet? Ik zeg gewoon doen. En dan zeg je ontwikkelingstraject aan, no? Participando bota de diferente manera e hermente para desarrollar bomes, klopt? Sí, seguro. Também nós temos diferentes workshops, por exemplo. Nós vai tratar junto com Glow and Grow, que duas dames dan Yuri Curaçao, que também doen dames dan também echt empowerment classes. Nós também tem catwalk também. Dus também tem echt diferente sessies que minda ora vou participar ongeacht bogana of perde. Bota sale foco hobby mas tanto que ora vou drenta ding. Alexander, para culminar, ganador de certamen aqui, que era Corona, Miss Universe Dutch Caribbean. Então, o que passa depois? Bom, o que passa depois? Miss Universe Dutch Caribbean também contraditório outras províncias aqui na Holanda para ganhar o título máximo que é Miss Universe Netherlands. Então, depois, também representar, Netherlands na Miss Universe. Que man imaginava, se nós temos reina também, extra reina lá que nós bisa, nós temos 4 reina de nós isa na Miss Universe.